Reka mbasuhuze mwese mudukurikiye, iyi ni Shuwa TV Rwanda. Uyu munsi reka twongere tubasuhuze mwese mudukunda, mutureba ndetse munifuza ko channel yanyu yagera kure, ariko kandi biranagaragara ko mukomeje kumva ndetse no kudukurikira. Reka mbwira utarakora subscribe uyikore, ukande no kuri like ndetse unasharinge no kubandi, yewe unaduhe commentaire yuko ibintu ubyumva. Uyu munsi ndaje ngo tuganire. Turaganira iki? Turaganira kuri nde? Turaganira kuki gishishikaje mu by'ukuri muri iyi minsi, aho turi kubona mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bitari kugenda neza, ndetse hanashize n'igihe hari kuvugwa intambara mu by'ukuri irasenya ntabwo yubaka. Natunguwe no kubona abantu bashaka gusa n'abafana n'abishimira ibiri kubera i Goma cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo, basa n'abari gufata uruhande. Ntekereza ko ntabwo ari umwanya wo kwishimira ibiri kuberayo, ahubwo bikwiye kuba bitubabaza, tukanasenga ngo ibiri kuba birangire, kubera ko nta mpamvu n'imwe umuntu aba ashobora gutanga yo guha ishingiro urupfu rw'abantu, intambara, cyane ko intambara isenya ntabwo yubaka. Uyu munsi muri Kongo byifashe bite? Ese byifashe bite? Ndagira ngo ukurikire hano urahava, ndetse ugiye kujya unakurikira ibiganiro bigiye bitandukanye biri mu busesenguzi, tukubwira ukuntu turi kubona hariya byifashe, amakuru atandukanye, ndetse tunakubwira nuko tubibona. Ubusesenguzi nta muntu buri wese avuga uko abibona bitewe nuko nanjye ubaho nuko ubwenge bwe bungana, cyangwa se nuko abibona. Buri wese afite uko abibona. Rero turi kubona M23 muri Kongo, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. M23 nk'uko twabyumvise ni abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo bavutswa uburenganzira bwabo. Ibyo ni ibyo twumvise. Bishobora kuba ari ukuri cyangwa se atari n'ukuri, niko politiki imera, ariko kandi nta mpamvu n'imwe yo kuba abantu barimo baravutswa ubuzima. Uwo ari we wese, nta muntu n'umwe ukwiye gupfa. Muri Kongo rero ukuntu byifashe, turabona duheruka M23 iri kujya Uvira, muribuka basinye amasezerano igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo i Washington, aho bari imbere ya Perezida wa Amerika Donald Trump, bari gusinya amasezerano yo guhagarika intambara. Abenshi barabyibajije bati, ese ni gute Perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda asinya amasezerano yo guhagarika intambara, abantu batigeze bamenya ko intambara iri kuba? Ibyo ni ibintu abantu bagiye bibazaho, ariko kandi bakinibazaho, ese kuko u Rwanda ruri muri Kongo cyangwa ntabwo rurimo? Amakuru dufite nuko u Rwanda ntabwo ruri muri Kongo. Niyo makuru twiherewe neza na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu y'u Rwanda, His Excellency Paul Kagame. Mu yandi makuru turabona, nabibabwiraga ko duheruka M23 muri icyo gihe barimo basinya amasezerano. M23 yakomeje ijya Uvira rero ni igice cya Kongo, Kivu y'Amajyepfo, aho Kongo ihanira imbibi n'u Burundi. Rero tubona abarundi bikanga cyane, banavuga ko mu gihe M23 yabafasha Uvira, byaba bisobanuye ko nabo batewe. Uburundi mu gihe bwakomeje guhagarara kuri Kongo cyane ko barafitanye amasezerano na Kongo abemerera kujya mu gihugu cya Kongo kubatabara, aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugaga ko iyo umuturanyi atewe, nawe ujye witonda, ndetse ukwiye no inzu y'umuturanyi yihiye ukwiye kujya mu bayizimya, kubera ko nawe yaba ushobora gufatwa. Nicyo kintu rero, niyo filozofi yabo yo kujya muri Kongo. Nyamara bikagaragara ko Uburundi burimo
buravogera igihugu cya Kongo nk'uko bivugwa, nk'uko bitangazwa na mama 23, yewe ikaba yaranagerageje inababwira iti nimuve mu gihugu cyacu, mureke igihugu cya Kongo kizakizwa n'abanyekongo, mureke nta gisubizo giturutse i Burundi dushaka. Ariko nyamara nk'uko ibihugu bifite amasezerano byasinye, Uburundi bukagomeza kuhaguma. Ese burashaka iki? Uburundi ni igihugu mu by'ukuri biragoye kucyumva cyagiye mu ntambara, ariko abahanga babizi ba kera bavuga ko umurundi ni umurundi, utazi umurundi amurunda mu nzu, niko bavugaga. Kandi umurundi akwica aseka. Umurundi ni mubi, niyo mpamvu tudakwiye no kujya dufatira ibintu mu kirere. Mu kirere rero iriya ntambara irimo uruvange. Ejo twarimo tubona mama 23 irimo irashyingura abaturage, ivuga ko bishwe na drone zarashwe na FARDC ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba bisobanuye iki? Bisobanuye ko Kongo ishobora kuba irimo irica amasezerano. Ibyo ndabivuga kubera ko ni uruhande rumwe numvise. Mama 23 rero nubwo yafashe hariya, ariko ntabwo ubona ko umuryango w'abibumbye UN ukomeza uvuga ko mama 23 iri guteza ibibazo hariya. Rero tukabona ko mu gihe mama 23 yabitsinzwe cyane, ko amahanga akomeje kuvuga gushinja u Rwanda ko rubiri inyuma, ari rwo rufasha mama 23, nyamara u Rwanda rukomeza rubihakana, ruvuga ko atari byo. Rero impuguke za ONU ziherutse gushinja u Rwanda ko rurimo rufasha mama 23, nyamara u Rwanda narwo rukavuga ko mama 23 ari abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ko u Rwanda rutigeze na rimwe rujya muri Kongo. Ibi rero ntabwo umuntu yabirenze ingohe, ariko bavandimwe, inshuti, dukomeze dusengera aka karere, kubera ko ni akarere mu by'ukuri mbona ko ni akarere gashobora kugira ibibazo bikomeye muri uyu mwaka wa 2026. Nkuko nawe babwiye, uyu ni umwaka dukwiye kwitondera, cyane cyane ko ibihugu byinshi birimo birareba u Rwanda ayingwe, bitifuza. Ndetse twibuke ko nk'uko tubizi, igihugu cy'u Rwanda hashize imyaka 30 nk'uko twabyumvise, tuvuye cyangwa se ko twabibonye tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi 31, imyaka 31 ishize, jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 irangiye, ihagaritswe n'ingabo zari za RPA, ariyo FPR Inkotanyi. Rero bavandimwe, dukomeze dusenge. Mu gihe amahanga ashaka kutugabaho ibitero, ashaka gutera u Rwanda, ese twabitwaramo dute mu gihe bagikomeje kuvuga ko mama 23 ifashwa n'u Rwanda? Yewe amahanga akabyemera, amahanga akabiha umugisha, avuga ati nibyo. Nyamara mu gihe u Rwanda rukomeje guhakana ibyo ruvugwaho, kandi rukavuga koko ari n'ukuri. Uburundi rero ndabugarukaho. Uburundi sinzi impamvu ntinya Uburundi, sinzi impamvu Uburundi ndi kubwiyumvamo, ndi kumva ko bushobora kuba buteje ikibazo, cyane cyane ku mutekano w'u Rwanda. Mama 23 rero bikaba bivugwa ko itarava muri Uvira, nubwo bakoze itangazo, ariko biravugwa ko mama 23 itarava muri Uvira. Iracyakoramo iki? Ese irashakamo iki? Ese mu gihe yatakaza Uvira byagenda gute? Ese mu gihe yabiri Uvira byagenda gute? Ibi nibyo tuzakomeza tubaganiriza. Ariko rwose mumenye ko muri Kongo ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo isaha n'isaha bishobora guturika. Amahanga araza arwanya mama 23, kandi natwe biraza kutugiraho ingaruka nk'abanyarwanda, mu gihe amahanga yabakomeje kuvuga ko mama 23 ari u Rwanda. Ese
igihugu cy'u Rwanda kirabyitwaramo gute mu gihe amahanga yaba akomeje kwemeza neza ko M23 ari igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero nibyo dutega amaso tunasenga. Mu gihe tubona impunzi zirimo zirahunga ziva Kongo ziza mu Rwanda cyangwa ziva Kongo zijya Burundi, ese twebwe mu gihe byaba bigenze gutya, ese mu gihe M23 nabo bavuga ko ari u Rwanda, igihe M23 yabitsinzwe byagenda gute? Ibi byose rero ni ibintu umuntu ashobora kwibaza, ashobora gutekerezaho. Rero Abarundi rero bakaba bakomeje kwisuka muri Kongo. Barashaka iki? Barashaka yonde. Bavuga ko mu gihe M23 yabigumye Uvira, Uburundi nabwo bwaba bwiteguye umubanyi mubi. Bavuga ko n'Uburundi bushyigikiye ko buvuga ko u Rwanda ari M23, n'Uburundi burabyemeza, Tanzania irabyemeza, za Angola zirabyemeza, ibihugu byinshi bya SADC birabyemeza, South Africa irabyemeza. Ababihakana ni twebwe u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu rimwe na rimwe biceceka kugira ngo bititeranya. Ese mu gihe byaba bigenze kuriya hacura iki? Bavandimwe rero mukomeze mubitekerezaho, ariko kandi tugiye kujya tubasesengura ibintu byinshi bizaba byavuzwe, kubera ko twatangiye kwinjira mu bihe bitoroshye, aho Amerika mu by'ukuri bigaragara ko iri muri Kongo mu by'ukuri, ishyigikiye Kongo kubera ko basinye amasezerano y'amabuye y'agaciro, basinye amasezerano y'ubukungu. Iriya ntambara Amerika ishobora kuba yifitemo uruhare kandi rutari rutoya. Ibihugu byinshi bifite inyungu muri Kongo bishobora kubarara kuri M23, ikibazo kikaba ikibazo mu karere. Mu gihe rero nta kikozwe ngo abarebera kure ibijyanye n'intambara babirebe kandi bagire icyo bakora, bavandimwe, ubushize ndi kureba ukuntu abakongomani barira, FARDC yabakubisemo ibisasu, cyangwa se isasu ntabwo ritoranye iyo rigiye ntabwo reba ngo uyu ni umukongomani, uyu ni umunyarwanda, ntabwo reba ngo uyu ni M23, uyu ni umurundi, ntabwo reba ngo uyu ni umunyatanzania, uyu ni oya, isasu uwo rifashe riramuhitana. Rero hakorwa iki ngo amahoro agaruke, mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi mu burasirazuba bwa Kongo. Rero mu gihe nta gikozwe bigikomeje gutya, ntabwo mbona mu burasirazuba bwa Kongo haje amahoro. Cyakora hari igishoboka, balkanization. M23 igume hariya ihafate birangire, badekarara igihugu cya Kivu. Nuko mbibona ngiye, simbona M23 yasubiye inyuma, simbona M23 yamanitse amaboko, simbona M23 yamanitse amaboko, mu gihe bavuga ko bari kurwanya uburenganzira bwabo bwo kubaho. Perezida wa Repubulika n'uburyo bivuga ati, mu gihe umuntu arwanira kubaho ntawamuhagarika, kandi biragoye no kumutsinda, kubera ko abari gukora nyine n'ubundi amanitse amaboko n'ubundi yapfa. Rero agomba gupfa arwana, cyangwa se agakira arwana. Rero M23 nge nta ruhande ndimo, yaba mu Burundi, Kongo, M23, ariko ngewe nshobora kuba mu ruhande, mu gihe u Rwanda rwaba rutewe, nshobora kuba mu ruhande rw'u Rwanda. Bavuga ko politiki ubundi ngo ni umukino w'ibinyoma, ariko ukinwa n'abanyapolitiki. Ariko M23 iraza guteza ikibazo mu karere, n'ibihugu byose biri bumanuke bije muri Eastern DRC. Niba biri buze bimanutse muri Eastern DRC baje gushaka M23, kandi amahanga aziko yarabeshywe ko M23 ari igisirikare, bakorana n'igisirikare cy'u Rwanda. Murumva ni ibibazo mu gihe amahanga yaba bugamiye kuri M23, natwe nk'abanyarwanda twahura n'ibibazo. Ese hakorwa iki ngo bikemuke? Hakorwa iki ngo
bive mu nzira mu maguru mashya. Byose ni ibintu dukwiye kujya twibazaho, ariko kandi tunabirebe iyo umuturanyi ari gupfa jya witonda, kubera ko ni ikiremwamuntu, ni humanity, ni ikiremwamuntu kiba kiri gupfa. Rero bavandimwe, reka mbarekera ahangaha mubyibazeho. Ni umwitozo, twinjiye mu bihe byo gusesengura kuri politike yo mu karere iratureba, politike yo mu karere iratureba. Nta muntu ukwiye kwirengagiza uvuge ngo ni abarundi bari gupfa, uvuge ngo ni abakongomani bari gupfa, uvuge ngo ni abatanzaniya bari gupfa, wumve ko bitakureba. Umuntu ni umuntu, umuntu ni nk'undi. Mureke tureke gushyigikira intambara, yewe duharanire ko intambara zahagarara, cyane cyane mu karere k'iwacu. Bavuga ko FDLR iri muri Eastern DRC, iri muri Congo. FDLR tuyibuke ko ariyo yasize hekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Zari ingabo za FAR, zimwe zirukanze zimaze gukora amarorerwa, bajyana n'abandi, n'urundi rubyiruko rwagiye rutahuka turarubona rutanga ubuhamya. Mu gihe rero uko byaba bimeze, haba harimo ikibazo, ariko kandi ni ibya politike. Iyo politike utayikinyira gukina, ubundi umuntu wese uharanira uburenganzira bwa muntu, uharanira kurwanya akarengane, uharanira ko ikiremwamuntu cyagira ubuzima, uwo ni umunyapolitike. Nawe ukwiye rero kuba uburira abantu, cyane abantu bashoza intambara. Abarundi rakomeje kubavuga, tuzabagarukaho mu kindi kiganiro. Ariko umurundi hariya mu 2023 ntibigutangaze yanafashe Uburundi. Ni ukuvuga ngo politike rwose iyo ni mu mboni yanjye. Ntabwo mbona rero 2023 yasubiye inyuma, kubera ko gusubira inyuma nirwo rupfu rwayo. Mu gihe bateranyije amanama yawo y'ubumwe bw'Uburayi, y'ubumwe bwa Afurika, East Africa, abantu bose bagaterana, yarangiza ngo subiye inyuma, ni ukuvuga ko aba yemeye ko ibyo yakoraga koko bitari ibyo. Rero niba bari guharanira uburenganzira bwabo, nibabuharanira, ariko birinde kumena amaraso. Turi kubona rero ko FARDC irimo irazana ibibombe. Abanyarwanda turi kureba ibyerekeye 2023 gusa, ariko ntabwo turi kureba ibya Kongo. Ese ibya Kongo byo bivuga iki? Ese bo ntibapfa? Ibyo byose rero ni politiki. Turavuga ngo ese habaye intambara, twumva ngo bafashe Uvira ngo bongeye bayivuyemo. Ese bayigiyemo batera amabuye? Ni ikibazo. Ese barwanaga n'abafite amazi? Ni ikibazo. Rero tugiye tubiganiraho. Nta hantu mberekeye, nta swat 2023 cyangwa se FARDC, nta hantu na hamwe, nta ruhande na rumwe mfata, ahubwo tureba ese ku kibuga cy'intambara byifashe gute, ese n'iki cyakorwa kugira ngo abantu barokoke. Rero ntabwo ari ugufana, ntabwo ari ugushimagiza intambara, ahubwo ni ukugira ngo twumve ko intambara isenya, ahubwo itubaka. Intambara ntabwo yubaka, rero intambara irasenya. Twe no kuyirwanya, cyane cyane ndetse n'amakimbirane iwacu mu ngo, amakimbirane mu baturanyi, ndetse n'amakimbirane natwe ubwacu. Umuntu ashaka kubaho ari uko amaze kwica mugenzi. Ibyo ntabwo aba ari byo. Rero ntaho byakugeza, ntabwo byagukiza, yewe byanaguhitana. Ibyo rero bishobora kutujyana mu nzira mbi. Reka tubyamagane kandi tubiveho, tubyihorere, tubireke, bityo amahoro asagambe mu karere. Perezida niwe wavuze ati bahora bamuhamagara bamubaza ati va muri Kongo. Niba babwira ati ntabwo ndiyo, ni abakongomani barimo barwanira uburenganzira bwabo. Ni abakongomani barimo barwanira uburenganzira bwabo, bari kurwanira uburenganzira bwabo. Ariko amahanga ntabwo ashaka kubyumva. Ese harakurikiraho iki? Ese biragenda gute? Ibyo byose ni ibintu uzajya usanga kuri Showa TV Rwanda, aho uzajya usanga amakuru acukumbuye kandi atanga icyizere. Ikinyoma
nta ntebe gifite kwicano, ahubwo tubabwira ukuri ndetse nuko tubibona. Rero tuzajya tubabwira uko ibintu byifashe muri East Africa ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Mwese rero nimugire amahoro kandi Imana ibarinde. Ciao ciao. Kora subscribe, share ndetse comment.